Zdravo prijatelji! Danas ćemo zajedno pripremiti jednostavnu i brzu pitu zeljanicu koristeći gotove kore. Sjedinite 4 jajeta i 200 ml ulja. Dodajte 1 kašiku soli, 200 ml vode, 2 kašike griza i 450 g svježeg sira. Skuhajte 350 g špinata i procijedite. Kuhajte ga oko 3 minute, to je sasvim dovoljno. Pleh premažite uljem. Bit će vam potrebno 500 g gotovih kora. Redajte 4 lista, a onda 1 red fila. Svaki list premažite uljem. Ponavljajte isti proces sve dok ne potrošite sve listove. Napišite u komentaru iz koje zemlje me gledate. Voljela bih da znam. Posljednji red fila prekrijte sa 2 lista. Prelijte sa 200 ml vrhnja za kuhanje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 30 minuta na 220 stepeni. Pečenu pitu prelijte sa 200 ml vrelog mlijeka, a onda nastavite peći još 5 minuta. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ovaj video i pretplatite se na kanal. Pritisnite zvonce kako bi bili obavješteni o svakom novom receptu koji objavim.